paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanen nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Anya man ang titataulan jay asaw ba daw? Ingka kaming kitain Nana tuyang. Ha, nimod gayam ko araw. Sika, tayayapan na tuyang. Ibagam nga wana. Hagibaon ka man ay. Ingkan. Ipukaw ko lang ay. Mangag namot siguraw. Awan ka naw, ni Nana Matuyang, kwaraw. Umay ko singiran ti utang na. Awan nga rod ka naw. Adda na panan na. Agsublikan to lang ay. Nay, naggapuam ko arag. Ije balay da nana tuyang kagawan. Kano di tamot ti papanak. Anya nga ti aramida mi jay. Inaksingiran ni Marituyang Ang damat utang na ken ka. Ay na, malaksid iti utang na iti tersenak. At dapay utang na kanyak. Personal nga utang na. Anya? Apay, adamot utang na ken ka. Oy, adu ati utang na kanya. Kahit nasingir mau. Impok ka umat ni tata ba daw? Awan ka no ni nana tuyang. Na, sana balay. Ado pa'y tal daw apa nagsingir mau. Mare, madlaw ko Kasla saan arumrumwar ni Marituyang iti balay da. Ay, wen nga rod mare. Inal daw apad anak arumwar di tabalay da ngam awam may. Ay saan nga ta arumwar ita di tabalay da? Ni mo ilakabadong ti makit-kita kamapmapan iji bangkag da. Kasano nga rod masingir ko ni Marituyang? Ni, adamat utang naken ka aya. Adda mare. Ay jak lag sasao. Tadyak kayat mabainan ni Marituyang. Manungay ti utang naken ka. Ay adu no saan akwarta, bagas ti umay nabuludan. Aniya? Ay, nabayagan dagijay nga utang na. Iso anas kan asingiro kon. Ay, agpada tangarod nakautangan na. Wan sigud mat nga adu ti utang na dito'y tersenam. Sa bali pa'y adag itay lipstick kas kada pulpos nga inutang na. Ay sos. Kasano nga rod masingir ta? No saan matan arumwar di tabalay da? Apay nakapanimid ka, kwaraw. Nagdagsan ti problema kanggal. Ha? Anya ti problema? Sana ko na makaaram. Apay ngay? Dahi ta akin natarakim. Ngay malaka kanya. Hindi ka makaarap. Kaya't dagngata dagiti balasang. Nga uray awan kwartak. Kaano pa'y nga awan kwartaan? Inutang nga rod ni Nana Tuyang. Apay nga min apay na utangan na dyan. Kit nagtiwad nga agbayad. Kung nanamot nga minabayadan na adagaws. Patpatsam. Tunggal mapan ko singirang. Awan ka no ije balayda. Di ilim-lim mga nakan. Agkarasubliak nga agsingir. Hanggang kanayon mo't nga awan. Amom ikan kwaro. Iso di mo papautangan ni Marituyang. Kasano nga masingir ko je utang na. Singirim Nurumwa rin dyan balay na. Singirim adaga. Yan na si daing tadong ha. Daytanay, nakadasaran iti lamisaan. Ina po lang mo tayo nakadasar. Daytaman ti si daan ta. Nakaluban. Nagdakal mo't dahito ing kalimaw. Anya nga dahito asidain. Lukatak akas to. Ha?
Di ko silapan akasta ah. Nangisagad na ka? Duling pa kan ulila atoyaw. Na, kasano ako nam aduleng? Saklang matikit kita na day tatuyo. Ay, unay kalakit din ay ah. Ay, anusam ka di daytan. Tay ngay honorarium ko nga inyawat ko kan ka. Ha? Aduday jay nga igatang mo itinaimas asidaan ta. Kwa, inutang nga raw ni Marituyang. Anya? Hanggang jak meten masinger. Pinautangam day jay ako marim. Wan. Agbababawi ak nga raw. Anya ngay, naipautang ko mat amin kan kuanan. Waraw, kitaam ka din ni Uncle Mau. Nakatanaw ijay tawada. Nagaddayo titurong nagiti matana. Nagpadpada kami a problemado kini Uncle Kaw, kagawad. Apay, anya launay ti pampanunutan nyo adwa aya. Nusyak, ti problema, sana ka makaaram, tayong pautang ko ti kwarta kini nanatuyang. Na, kahit na Uncle mo nga'y, anyat problema na. Awan higatang na iti si Danda, tayong pautang mat ni ante kini nanatuyang ti kwartada. Ay na, inikanda tayo iti problema da dya atuyang. Uray si ka, nagproblema ka matan kagawad. Kawan, awan igatang kon iti lakaw, kita Ayaw ngagpaisaw, naibusan dagiti lakaw. Ay, apay nga minasaan arumwar di tabalay da aya da dya atuyang. Numapan ka mo ti balayda, ibaga ni tatabadong nga awan. Ay, sana mabalinday tayo. Singirat ni Marituyang. Ha? Makaungat kan samat ng kagawan. Ay talaga. Sana mabalay nga glemang day dya kumarek. Amok ti pang sapulak kang kwana. Na. Dilak man iduron si kabadaw. Jak kayat tirumwar ko naklangarudan. Kasano ngay dagiti awan dito'y kusina? No saan ka arumwar amapan gumatang? Singirendak nga raw dagiti nakautangak. Asino daya dagita nakautangam? Ni kwaraw. Dagiti dua ako kumarek. Ni Marikwanang kan Maribanang. Ay, nagadaw. Ay, adapay ah. Asino pa'y? Nanatuyang! Ha? Nanatuyang! Asino man day tabaklan tuyang? Nakautangak. Ha? Umayak ag singir, nanatuyang! Adaman utang mo ditan? Kwa. Umay ko singiran, dyan pa nagpakiday mo idi kanya. Ay, tila pagot utangam tuyang. Ibagam nga awanak. Pagulbo din nakmanay. Ibagam ah. Ay, awan ka nun ni tuyang. Nabayagan dyan utang na, tatabadong. Umay kon singiran. Ay, sumragsamit tayong tuyang. Ay, kaslasaan ang mamating awan ka. Ay, saus. Umay at talagaan. Umaya kon. Umay pa'y pasang wandak, iti sa hagasot nga aso. Umay ka singiran, nanatuyang. Ay, nabadaw, ilamang na ko na. Pangilang mga kingkangay. Ay na, umayan. Umaya kon. Aday tan. Adya akon. Tatabadong. Kunam nga awan ni nanatuyang. Di taman o. Saan ka makatagari? Mala, agbayad ka nanatuyang. Mano aya, tibayad ti panangkiday mo kinituyang kaw. 30 laang tatabadong. 30 mutlagayam. Mala, bayad akaon. 20. Aday ta. Mamin-milyon ang nagpakiday kanya, tata. What? Ay, agoray ka. Kaya't nakasingiran. Katwan, isungarod nga imayak dito'y balayo. Katnood na COVID ka. Kaya't mau, taakaran ka. Ha, anya? Sang-awan kalat maminsan maakaran kan. Kaya't mau, Saan? Diya kaya, pumanaw akon. Apay nga inaramid mo dahi kay tuyang. Ay! Anya nga ay. Diawanan tiyag singir kanya. Mayat! Ay! Wine, mayat!
Maribanang, ni Marituyang dayta. Wan nga agpaiso. Ay, rumwar matlaangan iti balayda. Kasla mapan makipalingke. Naskan ama singirta. Ay, isyak ti umasidag kang kwana. Sige maray, si Kati umuna tadakdakkel sa ti utang naken ka. Ay, mabitlaang. Alaag tay listaan tay pakitak kang kwana. Sige maray. Dito'y kalaang Wen, buyaek no anya ti mapasama. Nasaya at tarimwar kan di tabalayaw, Marituyang. Wan, tamapanak gumatang iti kasapulan may. Manungal daw a pinadpadaanan da ka. Apay aya. Singiran da ka Nagaduti utang mo. Nay, Anday ta. nanya ngay day tayaw awat mo kanya. Listaan ti utang mo Kayat mo ti maakaran iti COVID, maray. Ad-adan, asaan ka makaasawa no ada COVID mo? Tapay kumamaakara na kiti kubed. Adda COVID ka. Anya, Ha? Maminsan lang asang awan ka at maakaran kan. Aw, sige, Ay. umasinag ka. ay sos. Ah. Sakit ang kubed. Ha? Aw, jalistam! Nalipatam! Sanay. Aw, disaan! Apay ati maray kamutan nga madayaw. Nasingir mo ni Marituyan. Ay, jak na singir. Ay, Na, kan apay akas laag nervyos ka, maray. ay, adda ka no COVID na. Anya, Isu nga inadaywakon Jak siningirin. ay sus. Ay, kastoy nga awan asawak makubidak pay. Ay sus. Kasano nga ron ang makasingirak mat kan kuana. Ay, awanan ati makasingir kang kwana tada kubid na. Na, apay ngay, pimanaw mat aminin at tricycle dito'y paradaan, kwaraw. Sumungsunga dakpay lang, imadayudan. Mabutang dagan ka, nana. Kan apay anak adayo ka kanyak, At dapat pismas ko akan pisil ka. Ay, itulod nakman kit DJ Ilay, tamapanak gumatang iti buguaw. Diyak kaya. Mano ay ati playtike, dubyo kaun. Ay, sigay, aramidak asang agasaw. Di oray man limagasaw. Na, Diyak kaya ti maakaran iti COVID. namati ka mat nga da COVID kaw. Si ka mismo tinang ibaga nga da COVID mo. Diyak kat patsinain. Ay, denggan na kwaraw. Awan COVID kaw. Adda. Awan ko naklangarudan, ipilit mo. Ang mga nosang awan na. Ay, diyak kaya ti maakaran. Sabay nagpigsa ti COVID mo. Ay, umasidag ka. Tadapadapan nak no nabara. Sana ko masidag. Na, ay saus, saan ka nga umadayaw? Asinot din na COVID. Ay, ibagaya, no asinaw. Ay, nay. Apay day tabinalseg, inteng. Pagpag-or ko ije na COVID, Ninanatuyang angkail. Ha? Adda ka no COVID na. Ay. Pang-uram, dya ada COVID na. Ay, win. Tapno saan nga umasidig kanyak? Ay, saan abinalsig ti armas kontra COVID? Na, anya nga ron. Ay, kat ag-face mask kon ag-face shield ka Wan mat nagpaisawang kail. Kan papigsam ti immune system mo. Sige, ingka kasarita ni Marituyang di tabalayda. Tapnuam-wam no talaga matlang nga da COVID na. Ha? Nungay ada. Ay, kat i-quarantine Kat no kasapulan, ipan ija ospital. Ay na, kapitan. Kabuteng dakmatan dagiti tattaaw. Di dakpayan kayat nga itulod ijay ilay. Ay, kasanaw kat ibagbagam nga ada COVID mo. Siyempre, agbutang dan akin ka. Awan mat COVID ko ka. Binutbutang ko lang dagiti nagadungag singiriti utang kao. Takasanaw, di dakmet ngamin sardengan asingiraw. Agbayad ka nga mina na. Agsasarunuda nga umay dito'y balay.
Ay uwan, agbayad akmat ka, kapitan. Jakmat itarayan dagiti utang ko kahit. Ay, Awanan ti mayat a makikumariken ka. ay ibagam nga awan COVID kau ka dagiti tattao. No patsindak. Patsinda ka ta si kati kapitan. No kasta. Patsimmet ti bagaken ka. Anasken nga agbayad ka kadagiti utang mo. Uwan, kapitan. Nanatuyang. Umayak man agsingil. Kita, ada agsingil. Ay, uwan! Umaya kag bayadan! Mabit lang! Ay nanatoyang, saan mo anayunan ti problema? Iti may sapay a problema. Sulbaram kiti, babaan iti nasaya at awagas. Ala sige, didan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MTBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga.